More asimwa kurugayo okwesimba hantebe yo munyishengero w'abakazi ahabwa district ya Rwampara omukaroro ko mwaka 2026 tinka independent nikije aho bwanyuma y'ibiro bice bamwe habahagize be nabebembezo kurugo mu district age okurugayo bakamushaba kwagaruka nka independent nobwo arabe yasingirwa mu karoro ako kwatere kigombe cya NRM bendera abanyarwampara akatero muri shoka tweza obundi twantero obururu hazamu nko mweshungo hazamu obutaba serious bajyangwe cyo kumpa cyona obar 10 oben 12 oben 15 obawaragi obaki konkaningira ngu murebere ngu omuzano ngo basa kurigiramu okuferwa ecyo kwitse asimwe nagira ngo ihire habahagize be okumutahabunkenke bwo kugaruka mu karuru nguwe nko mwebembezi aine project nyinge zabira tandikire mu Rwampara ezaine kumaririza mbere niza kombeka itendero ry'abakazi rya skilling ekanisa ekamperezita ko mu Rwibogo mbere niza kombeka skilling center y'abayusi omurinye ihanga nayo government ekamperezita ka ebimbere ni nkora kandi bintaka herize ni bingi nintekateka ngo ni shemerere kugaruka nkahezaje projects zanjye nkahezaje mirimo yanjye nkasibura abanyarwampara aho kuba nubakinkunda kandi nemirimo yanjye nubakigetenga ogu yashobora na bimwe habintu wenko mwebembezi na government bakorire abantu ba Rwampara abanyarwampare bimbakorere ni bingi konkani nza kugezaho ku bicencero mu kanya kacyaka niza kutandikana programs za government ahabya amarwaro no manya za health center 3 tuze twindwire health center 3 nke ya Nyabikungu nke ya Kibare nke ya Nyarhandagazi tube turiyo tuzakore ya Bushweri za health camps ezinkozire okukira munonga eje yakozire operation abantu kuba bariyo mu makagabo baremirwe sente zo kushobashemeza bene bizimba bene kibe ine kansa bene ukabaretera health camp ariko basa kubashemereza busha okuhandika baba kwenda kwesimba ahantebeza abanyishengero ahabwa akaruru kabona noko kutandika ebirabiro na bibiri byo kwezoku orwa kashatu orwe sabite rukwija ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.